Iyo ntabwo ari imirongo igabanya ibihugu, ahubwo ari imitego y'urupfu. Imwe muri iyo mipaka iba izengurutswe n'ibisasu kirimbuzi irinzwe n'ibifaru, indi mike isigaye ibiteye ubwoba ku buryo n'inyoni zitinya kuba zayinyura hejuru. Iyi ni imipaka 10 iteye ubwoba kurusha iyindi ku isi. Watinyuka ku mupaka aho kamera zohereza ibisasu cyangwa aho abasirikare baba bafite itegeko rimwe gusa ryo kwica. Utangire ku mupaka wa Colombia na Panama cyangwa uhite Darien Gap. Uyu ntabwo ari umupaka, ahubwo ni ishyamba ritagira amategeko. Aka gace ka Darien Gap kari hagati ya Colombia na Panama ni inzira ndende y'ishyamba ry'imvura reshya n'ibimetero 160 ryuzuye urupfu, kwiheba n'umwijima. Mu kwa 12 mu 2023 habarurwaga ko buri masaha 3 n'igice umugore umwe cyangwa umukobwa afashwe ku ngufu. Sinajya mu mibare y'abapfira kuko bivuga ko raporo zitangwa zirimo imibare mike ugereranyije n'abapfuye. Amatsinda yitwaje intwaro, ba rushimusi, imyuzure, inzoka z'ubumara, kongeraho n'inyamaswa zacagwa, byose bituye muri iyi nzira. Imirango isangwa mu migezi, mu misozi cyangwa ntinaboneke. Nta mihanda, nta butabazi, nta n'imbabazi. Uyu ntabwo ari umupaka, ahubwo ni inzira y'ukuzimu. Mu kanya gato turabona umupaka w'abasirikare miliyoni baba baryamiye amajanja, n'umupaka uhingaho kokayine nyinshi kurusha ahandi hose ku isi. Ariko reka duhere ku mupaka Ukraine n'Uburusiya. Uyu mupaka ntabwo ukiri umurongo ugabanya ibihugu bibiri, ahubwo ni umurongo w'urugamba. Guhera mu 2022 uyu mupaka Ukraine n'Uburusiya yavuye kuba umupaka mubi nk'ibisanzwe, ahubwo uhinduka ikibuga cy'intambara. Abasirikare n'abasivile barenga 500 baje gupfira muri iyi ntambara kuva yatangira byeruye. Ibifaru, drone n'abandi mayinisi ubu nibyo byuzuye mu butaka bwahingagwaho kera. Ibihumbi by'amarandi mayini biraterwa buri munsi ku buryo ubu Ukraine aricyo gihugu gitezwemo mine nyinshi ku isi. Ibisasu bigwa nk'imvura mu mijyi, ibiraro biraturitswa, n'ubuzima bubura buri munsi. Uyu ntabwo ukiri umupaka utandukanya ibihugu bibiri, ahubwo utandukanya urupfu n'ubuzima. Mbere yuko tubona umupaka umaze imyaka 100 uberaho intambara, reka dusure umupaka wa Bangladesh n'Ubuhinde. Uyu mupaka ureshya n'ibirometero birenga 4000 ku buryo uruta umupaka wa USA na Mexique naho turi bubone mu kanya gatoya. Kandi ni umwe mu mipaka irinzwe cyane ku isi n'ibitwaro biremereye. Uyu mupaka ufite uruzitiro kandi ucungwa amanywa n'ijoro. Kuri abo bagerageza kuwambuka benshi ntabwo bibagendekera neza. Abantu barenga 600 buri mwaka bicwa n'igisirikare cy'Ubuhinde bazira uburembetsi cyangwa ubufutuzi ku babyumva biboroheye gutya, cyangwa aba bagerageza gutaha iwabo. Abashinzwe uburenganzira bwa muntu bahita umupaka w'urupfu. Uruzitiro rw'amashanyarazi, ingabo zifite intwaro n'itegeko ryo kurasa gusa. Uyu mupaka ntabwo utuma abantu baguma hanze, ahubwo making sure ko batazagaruka. Mbere yuko tubona umupaka wo kurokoka bari igitangaza, reka tujye ruguru gato y'Ubuhinde ku mupaka wa Afghanistan na Pakistan. Uyu ni umupaka washushanyijwe n'amaraso. Guhera mu 1893 ubwo uyu mupaka washyirwagaho n'Abongereza, icyo gihe bakorezaga ibi bihugu. Amakimbirane n'akavuyo byaravutse ku buryo kugeza na n'ubu Afghanistan itawemera nk'umupaka. Ariko aho icyizere kirangirira niho umututu utangirira. Mu myaka irenga 150 nta mahoro yigeze arangwa kuri uyu mupaka, ahubwo ni intambara z'abatalibani Afghanistan na Pakistan. Urugero ni mu kwezi kwa gatanu mu 2025 aho kuri uyu mupaka hapfuye abantu barenga 70 muri ayo makimbirane. Uyu ntabwo ari umupaka, ahubwo naho urugamba rubera hambaye uruzitiro, kandi buri ntambwe uteye uhegera ishobora kuba ariyo yanyu. Gatandatu, umupaka wa Israel na Syria. Uyu ntabwo ari umupaka, ahubwo ni inkovu y'intambara itazegera ikira. Umupaka wa Syria na Israel unyura mu gace ka Golan Heights ni umwe mu mipaka irinzwe n'ibitwara biremereye muri Middle East yose. Amamine aracyaturikira mu misozi, ibisasu biraraswa, kongeraho n'ibitero by'indege. Muri make ibyo byose mvuze haruguru byabaye ibintu bisanzwe kuri bo, ariko byabaye bibi cyane ubwo Assad yavaga ku butegetsi bwa Syria mu mpera za 2024. Nibwo Israel yatangiye gutera Syria, yohereza amamisile inakora operasiyo za gisirikare. Kugeza mu 2025 hagati amaje gupfa abantu barenga 150 tutabaze abavanywe mu byabo.
ikosa rimwe hano ritangiza intambara y'akarere. Ubu tugeze muri top 5. mu kanya urabona umupaka uhingwaho kokayine nyinshi ku isi, umupaka urinzwe kurusha iyindi ku isi kugeza ku mupaka aho n'inyoni zitinya kuba zawambuka. Ariko reka duhere ku mupaka uri ahantu hakorerwa kokayine nyinshi kurusha ahandi hose ku isi, umupaka wa Colombia na Ecuador. uyu mupaka unyura mu misozi n'amashyamba manini ahingwamo ibibabi bya koka bikorwamo kokayine, ari naho ibibazo bitangirira. umupaka wa Colombia na Ecuador niho hasangwa abakariteri, inyeshyamba n'abahandi yitwaje intwaro. inyeshyamba za gerira, ba rushimusi n'abafutuzi bakoresha ubutaka butagengwa n'amategeko kugira ngo haburirwe irengero. mu myaka 10 ishize habaruwe ibirego birenga 500 harimo ambushi, gushimutwa n'ubwicanyi, sibyo ko umubare w'abapfira muri aya mashyamba utazwi neza. ibihugu byombi birinda uyu mupaka, ariko ishyamba nta tegeko rikurikiza. uyu mupaka ntabwo ugerageza umurava wawe, oya, ahubwo ugerageza ubushake bwawe bwo kurokoka. reka twerekeze mu birombe bya peteroli ku mupaka wa Saudi Arabia na Yemen. mu 2015 nibwo uyu mupaka wahindutse ikibuga cy'urugamba nyuma y'aho umutwe witwaje intwaro w'abahuti wafata ku butegetsi bwa Yemen mu by'igihugu cya Saudi Arabia kitashakaga. ubu ngubu uyu mupaka wuzuye amamisire, ibifaru, drone z'intambara n'abasinepa babihishe mu misozi. kuva mu 2015 aya makimbirane amaze kwica abantu barenga 337,000. buri cyumweru abimukira n'abasivile bararaswa igihe bisanze hagati y'imirwano biri hagati y'abahuti n'igisirikare cya Saudi Arabia. uyu ntabwo ari umurongo ugabanya ibihugu, ahubwo n'ubutaka bw'uburibwe bw'iteka ryose. mbere yuko tureba umupaka w'inyoni zitinya kuwucaho, umupaka wo gutera intambwe imwe wibeshye byateza ishyano, mu mipaka tumajije kubona ni uwuhe wagutangaje? wandike muri comment. 3. umupaka w'Ubuhinde na Pakistan. uyu urenze kuba ari umupaka, ahubwo ni umurongo w'urugamba wakonjeye mu gihe. Line of control hagati y'Ubuhinde na Pakistan niwo umupaka uriho abasirikare benshi n'intwaro ziremereye kurusha indi yose ku isi. abareba filime z'Abahinde mujya mubibona. myaka 75 uyu mupaka wabaye intambara 3 zeruye, sibyo ko kurasa nabyo ari ibya buri munsi. urugero ni intambara y'iminsi ine yabaye mu kwa gatanu k'uyu mwaka wa 2025 guhera ku itariki 7 kugeza ku itariki 10 z'ukwa gatanu, ubwo abarenga 100 bahaburiraga ubuzima. buri gihugu Ubuhinde cyangwa Pakistan cya kivuga ko intara ya Kashmir ari iyacyo, ariko nta n'umwe uyikontorora, maze bikarangira amaraso amenetse. isi ibibona nk'ikibazo, ariko bakavukire babibona nk'intambara itazigera irangira. reka dusure umupaka wa Amerika na Mexique. uyu ni umwe mu mipaka icungwa cyane ku isi nyuma y'aho tugiye kubona mu kanya. nubwo buri mwaka uhinduka irimbi, uyu mupaka wa Amerika na Mexique ureshya n'ibirometero 3,100 by'uruzitiro rutyaye n'ubutayu bubi cyane. mu 2023 honyine abimukira barenga 850 barapfuye bishwe n'ubushyuhe bwinshi, inyota no kurama mu mugezi wa Rio Grande. sibyo ko iyi mibare ari mike kuko imirambo myinshi iburirwa irengero. abakariteri nibo bacunga igice kinini, binjiza abantu, urumogi n'intwaro byose mu ijoro kandi mu buryo butemewe n'amategeko. abarinda uyu mupaka barasana n'abakariteri maze imiryango ikazimira. ibi ntabwo ari ibyerekeranye na politiki, ni ibyerekeye ubuzima n'urupfu mu gicucu cy'urwo rukuta. niba iyi video yagushimishije, kuki utakanda subscribe ukadushyigikira maze natwe tukaguha ibiganiro byiza. ku mwanya wa mbere hari umupaka wa Korea ya ruguru na Korea y'epfo. nubwo wawita Demilitarized Zone DMZ, bisobanuye ahantu hatagomba kuba intwaro, ariko hari mu hantu haba abasirikare n'intwaro nyinshi ku isi. aka gace ka DMZ kari hagati y'ibihugu bibiri, kazengurutswe n'amalandmines amamiliyoni, uruzitiro rw'insinga n'abasirikare barenga miliyoni baba baryamiye amajanja, ku buryo n'inyoni zishobora kuba zitinya kugurukira hejuru y'uyu mupaka. hano ikosa rimwe ryateza intambara mu masegonda. iby'uyu mupaka wabigereranya nka esanse itegereje ikibasi ngo iturike. guhera mu 1953 ubwo Korea zombi zasinyaga amasezerano y'amahoro, maje gupfira abantu barenga 1000 muri ambushi, imirwano ituje n'abantu baba bacika bava muri Korea ya ruguru.
indake zinyura munsi, misile zireba hejuru. buri mwuka uhumeka uri kuri uyu mupaka umeze nk'umutirano. Uyu mupaka ntabwo usinziriye ahubwo urakanuye. Igihe uzacika isi yose izabyumva. Iyi yari imipaka 10 iteye ubwoba kurusha iyindi ku isi. Muri yose niwe yagutunguye. Wandike muri comment kandi ntibibagirwe gukanda kuri iyo video kereka niba udashaka kubona ibiganiro by'ubwenge.